Kalau long kesian ke baar, biaka Catholic Association jalan nyamba selong ban ai kusnam ya ki cateches ki bel no senyang ke jingtrai ke bajar-jar ya commission ya lap ke bakerteng babu basel lang cateches tang award. Hakani ka kenti na kalyang ki lingdo so blay ke jalan nyamba selong kala jit yo babu linus shooting u cateches super la song tait na ka parish jongsha. Ya kani jing ai award yo babu linus shooting Lasam do Cardinal Charles Bo Jongka Myanmar menhak supporter ubnai nai wing hakasngi procession ba jongka jalan yang ba shlong hakajing ai kusnam jongka Catholic Association yo babu linus laisen ran lang daki laingot ki bishop ka jalan yam satai lam mi ki bakon top yo Archbishop Thomas Menan Parampil bola song that ka jalan yam ba Guwahati u Bishop Victor Lindo ka jalan yam Jorwai Bishop na Itanagar bat ulingdo so blay John Madur Diocesan Administrator ke jalan yang ba Shillong. Hapapan ko buram yo babu linus shooting Catholic Association kala ai sngo bhara ke jain rindia balapan ko daw Cardinal balapan sngo ya ke jingtho sa kan mau halor ki kamrat ba jong yo babu shooting ya ke bala senran dai kurim jong i kong Krista Minsong. Habe kren bat kilat pathai kubor jang ka balang u babu lay tho Badai house nam kat kendai spa san kendai bolo juyo sngo sapang lindo so blay jongkan yam Catholic ki pachu poi sa snong khap mau hakate ujia kondori so blay bala one poi hakasnong basa unyu babu babu lina suting habaya tho ningkong udena kabalang Presbyterian ula one long Catholic no haka khat kendai tare ula be jong snam khat kendai spa ndrup nyo haka mau lai parish bala pen baptist yu do so blay Dennis John Kana Bat hakajo kapo lapanya tho kentiu kurim sendan bat ikong Krista Minsong. Hadian kate kajik penrong balang ulingdo soblay Dennis ula patre bela sapan thorong kra na kabenta ban penyeng ka school bat ka yeng mani. House nam khat kandai span ro pra ban khamyo ban kersha ni ka yeng ka sam u babu linus ula yalam no ye kurim samau bsen ban rap ban riang. Henry ka khubor lapan sngo Haki tendong skor jang babulinus ula poi sa tem ribhoy but usok blay marso SDB ubadai parish priest na nongpo parish ula ju let jungo yeng kristan sa mau seng ula let panya kendu yung babu namar menshwa ya kabalang tem ribhoy baro la senshar da ka nongpo parish haka jing kendu jong sok blay marso yo babulinus kila wer yo uban let panya simbenta haka jing seng yeng but ban tenrong lam yaki kam jong kabalang babulinus na lor bala don hakan yam Catholic ula long ubasit hem bat ubala mankit ya ka kambalang kumju ru ya ka yeng ka sam na jom ubabulinus kumu cateches ni kumu no hikai nyam hak yaki kon kristan ula jule ru ya ki kum ki kon na jom habakali kum no sapang ki kon mansim ubabulinus layatho bo blay la kur ku kur hai shibone ka yeng ka sam jong u hak bo la don shpongot ki kon nyongot ki kon kan thai laingot ki kon shinrang but saungot kila khlat laingot ki kan thai but wave shinrang hakajing shim benta jong babulinus haki kambalang kum kajing penlong jing aseng ban long ka jing thu khana bat ban panya ki jing aseng yeng kum jo ban yalam jing rai haki mas pakhot usop le marso ulai I ya ka sap ban long no yalam kum taw lo patha u ban long no hikai school bat ban let hikai no a primary school mau seng hakador jing sil ka ba khat san lingka shipanai Hakajing tray jong u kumu no hikai school u babulinus usok blay marso ula benchet lang ya ka kam cateches kumu part time hakajing se ka basan tingka shipanai lada ken lang baro ka jing se shipanai ka long arpho tingka kataru shi sen ha ka arbnai ban yo jing se ban u blay la kur khu kar hai ya ka yeng ka sam jong u babulinus kani baro ka long ka jing IT spoon man sim jong blay yo babulinus wat sho ka dai namar ka jing priang so bha ka jing ye ya ka kam nadu ka man sim Babulinus kumu noi kai school but noi lap ya ktian ublay ulapan I ya kasap ka bau blay ula ai ban long nong dwai uso blay marso ula thong sindoni ukum cateches bapura jang ka parish long po house nam khat khandai spa roof khandai ban pet ya kasnong bang sai kumu cateches bapura ula let panya slok pan pansha ya yeng kisan kristan ha kasnong mau sen kapadang dan tang kumba lai pho yeng ha ka jing bon pat ka balong Arspa san pongot ki Kristan Catholic. Kinong song snong hamau sen bon ki badang kli bat ki badang bat yakan yam tan rai. Kat ban poi ka kot usnam khat khandai spa androp khandai kinong song snong kila nang roi ki Kristan kila nang kiu bat ka school kala nang kiu ka jingbon jong ki khanna.
Kat Pakistan kinang yat kabalang mau sen ha ka jingtrai stam kala roi stat palat kumta house nam khat khandai spa nyopo babulinos uladon kam no era pan trailang bat la pha laingot kinong hikai haswa ba ka maubri kan yo ya ka jong ka parish babulinos ula sakri lais nam kumukatikas hanongpo parish bat post nam maubri parish Habalayo parish tmai no kamaubri house nam khat khandai spa nyop ar babu la yeso ha kamaubri banwan lami kumin sim banyan yoble house nam khat khandai spa prapu ar uso blai si atar ulal khot ya u ban lekhi kai school sha umber sub district umyam kwan maulai parish kabakan thob ekish pot ligishnong nalor ka sub district umber u babu suting ula hab banyarap ya ka sub district nong ko lo kabakan thob nadu ka mautawar hadu mausiat khnam Babulinos haba patai shushu eke jeng sakri kumukatikas ulalong ubadan bok ban yo lat ban sam communion ya kipat ba hakasngi jong jingwan yo kejat jong pa ba khoi upop John Paul ba ar hakamadan golfling haka sauterik banai rempang khat khandai spa prapun riu how new ju snam ka maulai parish kalapan kenria kam no ek shaka sub district mau kenring bat mau pedang ban pet yaki atli sub district But hang niu babulinos ula yo ban ketso ban walami ki minsim corridor shau blay lingba ka ji kai nyam ka bapura ban long catholic ba janai ban haba ken klum ni jing trai kap kumukatikas maulai parish kalakot adu prasnam kan thik bolo sakri house nam khat khandai spa prop khandai ka parish jongsha kala do no ya way caticus babu Marius Cardoso balasa satang babu Carlos Khar Marwe kumukatikas bat ka parish kala shem jinjar Nakaliang parish priest Jongsha u soblay Roy. Ulakar pad yu soblay Sanglura parish priest Jong Kamaulai ban aino sa way caticus na maulai ban trey ha Jongsha dag jingsbon mansim u soblay Sanglura ulapa yu babu Linus suting ban leg. Babu Linus suting kumukatikas bala trey slam ha ki bon teli kisnong bat ki parish ula yo shibon ka jing it na ki kun kristan. Tat house nam khat khandai spa khandai po ubanai kalalingkot babu Linus ulas dang ya commission caticus ha jongsha tat hadu kasngi jong ka jingsong thai jong u house nam arjan riu kabala long khatn riu snam ya ka jingsakri ya ka jongsha ula rai ban song thai namar ka jingko jingkhia wat habala song thai ula julet ru ban pen priang ya ka ktien lada don gi bakhot ya u Ka babu Basil Langstang kat kis award kadai ka award ka ba ka Catholic Association kala chit kerpang ban pen sa chicken mau ya babu Basil udai ukatekes barat ba jong karitor Assam udai khasi ha ka bola trade ki bubun bu palat arsan snem AA de ban pen sa chicken mau ban pen sa ka ching tray sitom jo u kala bu e ka babu Basil Langstang katekes award Bad haka negati katkum kacingcit jong ki lengdo soblay ka Shillong Archdiocese achit yai balino shooting ban yo e kane ka babu Basil Langstang katekes award Pasnan nreu pau nyo hamolai parish de shua kata piladon hakiwei pat ki balang Wah, shua kata ngaladon spokesman haka balang presiden kum u presiden bashir hemha haka por kherbi bar jang balang presiden prirap pina pariat ngar ngalung we bu shit ha haka banlek yeseng banlek buat kino yalap keleng kat shaba kilong yeseng ngam ki pep anle lang bilki nrebu fra haba fra maso no po lawan hom seng ngali bole hom seng tikum tahu lawan ulah ciet nga nama ngala nang maha banduai nama ngala persang Katolik te ngala persang banduai bat baju khana praktis ngau nama bala syal hisin dalam long Katolik ngade benang hak por aikam nga ngade ben siminta hak por yeseng hak no por aikam nga tikum ta ilah ciet nga bengan long no hika school hom seng bat katikit pertime hom seng hakasem syahjar khandai spa hendreu pau khandai sedang ya ka kam katikis bagi ka school lais nem ala trai haka prisno po tam hagana po de hukum katikis patai banang ta haka sem nyu ar layo ka prisno bri ngala trai full time ha mabri parish fusnem manatapan haka por ko ba semtin jar ha mopsen don ka thma mursho shu ala lich mulai khasnem Hanya mulai pan, laksana uhet ketika jongksha, iprarok ilawan ban ut ban nam semulai ban pan ketika uwei,
Ni hamla Indo nyut ketikis tekapor. Tikumta personal orangnya pikuan MLC Jogja Paris na bah kalau serak bah ketika perjuksa yang gabi papi nganlej bi Jogja. Tikumna no untuk kesem kendai secara sepak nai pau ngala poino Jogja hado menta wan ngasatai ru ngana trai gumu ketikis trai sitam liwan magasnong aji hikai aji kren bat ngapnya ru ke Stan ha perjuksa. Orangnya banga trai sitam kwa menteri sitam gumu ketikis. Wat ketulap ke barit. Tulap barit bah. Ti kumta tangman bam lo. Cincar. Te kumta ngayok khun hadu si pungut. Bat ngapenap penbiang ke bala, penyuskur ke bala. Rai hadian pan khun kiti jungai kal khano sangut. Tak sangut ti kumta ngasiap ji isu ak jinong ke tikis. Nomor ke jinduk, ke jingwaran ke jinduk kitkan. Ti kumta hadu gini kesipan dengan langsung thai. Su belanda kami pergi cakam. Terkecil yang orang kata, kami tak mereka junduk, jencar, kalian kayok kekuat. Hak berkat dengan, hak cukup mentai, kita tikis, kidai, ban licungok kiyeng kibaduk, kibapang, kibisitam, kikunswet, kiruguntai, berumdai ban i, ban suli song tang kiyeng kaba bit babiang, dai ban ya nak kiyeng, sawi kiyeng. Kami tak mereka kini kita berjencar, kemudian nampak nak kami kira guntai kira kena, kita berduk bisitam, kita miatho kita bahalor, bat kumcuru, kemudian kita kini lagi bapang bisitam ru, kita berjengok, berdua yaki, ban ay mersi maki, dikot ilung do, ban ay komian, ban ay bisle, ban ay kejengmak.